Get on the side, get on the side. I nisam su džaba sjestina i navijaču. Počaj se, Mišo! Pa da krenemo redom. Ja se nadam da su ekipe tu i pojedinci. Treće mjesto i novčana nagrada od $100 pripalo ekipi Legends ili Legende Ponaški. Molim predstavnika Legendi da dođe na pozornicu. Ajmo jedan aplauz za našeg ranija, najbolji strijelac Masters lige ove zime. Sve čestitke. Snimak jedan za uspomenu. Čestitke, odigrali su danas u skladu sa svojim mogućnostima, ipak što ljudi umrli. Evo mladosti naše, čestitke, iskrene za dobru igru i zasluženo drugo mjesto. Sve najbolje. Sad. Prvo mjesto i titula pobjednika 16. humanitarnog turnira u malom nogometu Bosna 2011. novčana nagrada od $500. Sasvim zasluženo titulu ekipi Ivan iz Grand Rapidsa. Oni su obranili titulu, sve čestitke momcima Mrzejelaca. Svaka čast. Pogledajte koliko nas ima. Pa nije ni čudo onda što smo pobjedili, jel? Svaka čast. Ovo je sveče pobjednika. Pobjedila je Bosna, a Ivan je naš svakako. Ajmo jedan aplauz. Ajmo jedan aplauz za pobjednike. Što ti je mladost, da? Ajmo ovo Ponaški sad, Bosna, Bosna, ajmo! Tako je! Živjela naša Bosna! Svaka čast momcima! Čestite Samiru! Meni je žao, Samir seli iz Kanade, napušta nas. Ali neka mu je sa srećom i mi mu želimo sve najbolje od srca. A Samire, gdje ćeš? Nije tajna, Samir nam ide u Švedsku, u Štokholm.
i neka mu je sa srećom. A i nadavao se golova, bar ovdje u Londonu, a i gdje je god igrao. Još jednom molim. Jednom vam prije. Ova FB je čudo postoje. Najbolji golman je Emir Candić iz ekipe Milan Grand Rapids. Danas je bio, kako reći, na Savladi, pa mu zasluženo pripada trofej koji nosi ime Fadil Bradarić, kao uspomena i sjećanje na rano preminulog istaknutog sportskog radnika i novinara iz St. Louisa, koji je bio veliki prijatelj nogometnog kluba Bosna. Neka mu je veliki rahmet. A Emiru sve čestitke. Evo, kapitan će primiti ovaj lijepi PR za njega. Hvala još. Titula najboljeg nogometaša turnira i trofej koji nosi ime prvog trenera nogometnog kluba Bosna London, Arif Ćosović, po ocjeni stručne komisije zasluženo ide u ruke nogometaša Nermina Crnkića iz ekipe Milan Grand Rapids. Najbolji nogometaš turnira, Nermin Crnkić. Hvala svima. Dragi prijatelji, to bi bilo sve što se svečane ceremonije tiče. Eto, to bi bilo sve što tiče svečane ceremonije. Prije nego vas prepustim našoj Sani i momcima, dozvolite da uputim riječi iskrene zahvalnosti ispred upravnog odbora nogometnog kluba Bosna London svima vama koji ste bili s nama ili uz nas tokom ovog, kao i svih prethodnih turnira. Želeo nam je da se bar u ovom, ako ne i u većem broju, okupimo naredne godine, 7. aprila, ako Bog da, na 17. tradicionalnom turniru u malom nogometu Bosna Djece Šehida 2012. Hvala vam, živjeli, a sad stvarno uživajte, zaslužili ste. Ajmo svi, ajmo. Široka se krug, a i noći još brže. Sve kod nama, pa se upita kako noći izbrže. Lijevo, desno i lijevo, malo mi Sarajevo. Lijevo, desno i lijevo, malo mi Sarajevo.
dai, dormire heroina, dva mjesečana, do bagrema bijela, prosvala i mjesecina, kažu, ti dovoljno blaga, nedovoljno lud, i mjesečina, kažu, ti dovoljno